Zdravo prstići! Danas je tati prstić najdraži dan u godini, Božić. To je dan kada slavimo rođenje malog Isuseka. Obožavam Božić, obožavam i badnjak. Ukitili smo bor, svi skupa, mama prstić, tata prstić, baka prstić, seka prstić, braco prstić. Ispekli smo kolače, ostavili smo djeda Mrazu čašu mlijeka i kekse, otišli smo spavat i ujutro kad smo se probudili, ispod bora je bila ovak hrpa poklona. I između ostalog, u jednoj prekrasnoj božićnoj vreći je djed Mraz tati prstiću ostavio nešto što tata prstić najviše voli. Što tata najviše voli? Legiće! Tako je, pametni djed Mraz je znao da je tata prstić bio dobar i dobio sam ove super neke božićne legiće. To je nekakva božićna jelka sa igračkama, jedva čekam da složimo. Odmah ćemo otvoriti kutiju. Super upute. Šta tu piše? Piše da ima 66 kockica unutra. Pa to je jako puno kockica. Stavit ćemo sve kockice na stol. Koliko kockica? Crvene, zelene kockice, velike kockice, male kockice. Jedva čekam složiti to. Moramo oprezno otvoriti. Zato da nam se slučajno ne prosuju sve po cijelom našem stanu. Ćemo skupljati kockice danima, a tako sam uzbuđen, jedva čekam. Wow. Da vidimo šta nam kažu upute. Gdje počnemo? Gdje da počnemo? Upute kažu da prvo moramo složiti dječaka i djevojčicu. Naći ćemo za nju ljubičaste hlače. Ona ima plavi pulover i plavu kosu. Evo, nju smo složili, stavit ćemo ispod bora. Sada ćemo složiti dječaka. Dječak ima plave hlače i zeleni pulover, a on ima i kapicu od djeda Mraza. Wow, super fora. I njega ćemo staviti ispod bora. E sad moramo napraviti prvi poklon. Prvi poklon ćemo napraviti od ljubičastih i zelenih kockica. Da vidimo, trebaju nam ovakve zelene i ljubičaste kockice. Kaže nam nacrt da moramo još kockica staviti i na vrh da stavimo jednu mašu. Evo, prvi poklon je gotov. Pa onda nam kaže nacrt da moramo složiti drugi poklon, da vidimo šta su sve dobili Lego klinci. Su bili dobri? Ja mislim da su bili sjajni. Da su išli puno u vrtić, u školu, slušali mamu i tatu, prali zube. Treba nam, kaže nacrt, da nam treba ovakva, evo ga, za volan. Ovakva jedna crvena, odlično. Sad moramo složiti kotače. Kakav je to tricikl bio bez kotača? Teško bi se vozio. I trebamo staviti kotače na tricikl. Ja to sigurno za njega dobio sjajan triciklić. I još nam treba jel ne možeš voziti tricikl na dva kotača, onda bi se zvao bicikl, a ne tricikl, jel tako? Wow, takav sam uvijek ja htio imati kad sam bio dijete. Da idemo šta nam dalje kaže nacrti. Morat ćemo složiti još poklona, pa stvarno su bili jako dobri kad su toliko poklona dobili. Jako dobri. Baš me zanima šta je sve u onom paketu što smo prvo složili. Ko zna. Da vidimo. Ovo je nekakav autični banjanski nosić. Da su dobili i autični banjanski i tricikl. To je nevjerovatno što su svašta dobili. Nevjerovatno. Autični banjanski. Kako je fora. Plavi autični banjanski. Genijalno. I sad moramo složiti posljednje za bor. A gdje je bor? Uopće nisam vidio gdje je bor. Baš me zanima. Možda mi je promaknulo. Vidjet ćemo gdje je bor. Ok. Šta nam sad treba? Sad nam treba ovak nešto, kaže nacrt.
ovak nešto, kaže nacrt. Pa onda stavimo ovo. Pa onda stavimo ovo. I sad moramo složiti nešto kao na primjer ovo. To je nekakav propeler za bor. Ne kužim. Moramo završiti skroz. A, to su lampice. Čini mi se da su to nekakve lampice. I keksić. Wow, mali keksić. To je za Djeda Mraza, sam siguran. Da mu ostave. Ovo ide ovako. Pa onda ovo ide ovako. Pa onda ovo ide ovako. I to se onda ovako vrti. Ok. Moram priznati da mi nije skroz jasno. Pa kaže, wow, pa bor je skriven ovdje. Nisam ne skužio. Bor je zapravo ovdje skriven. Wow, kako cool. Gledajte sad ovo. Tu je bor. Odlična fora. Odlično. Aha. A sad je tata Prstić skužio kako to treba izgledat. Sad je tata Prstić skužio kako to treba izgledat. To treba izgledati ovako. Ovako to treba izgledati. Odlična fora. I evo, složili smo bor. Palo nam je. Nema veze. Složili smo bor od legića. Složili smo sve ove silne darove za njega. Ovo je tricikl. A za nju paket i keksić. Njoj ćemo dati keksić. To je zato su bili jako dobri. I draga djeco, nadam se da ste i vi bili dobri, da ste lijepo okitili bor. Želim vam sretan Božić i sretnu Novu godinu. Bok!